Mosija je svojim sinovima ponudio da jedan od njih bude kralj, no oni su to odbili. Mosija je tada predložio da narod odabere suce koji će ih voditi. Dok je dobar kralj blagoslov za narod, opaki kralj poput kralja Noa je poguban. Tako je kraljevanje završilo, a ljudi su se okupili u manjim skupinama kako bi izabrali suce. Alma mlađi izabran je za prvog vrhovnog suca. Alma je također predvodio i crkvu kao veliki svećenik. Tijekom prve godine vladavine sudačke nad narodom Nefijskim, Nehor, koji se bavio nadrisvećeništvom, propovijedao je lažne nauke kako bi stekao bogatstvo i slavu. Gideon je izazvao Nehora. Kada Nehor nije uspio Gideona poraziti riječima, ubio ga je svojim mačem. Nehor je kažnjen u skladu sa zakonom, no pojavili su se drugi nadrisvećenici. Par godina kasnije, jedan od njih, čovjek po imenu Amliki, nastojao je postati kraljem nad Neficima. Ljudi su se okupili kako bi raspravili o tom pitanju i glas naroda je odlučio da on neće postati kraljem. Međutim, Amliki i njegovi sljedbenici bili su loši gubitnici. Okupili su se, proglasili Amlikija svojim kraljem, a potom su kao Amlikici zametnuli rat protiv ostatka Nefijaca. Tijekom tih sukoba Amlikici su se udružili s Alamancima, no Alma i Nefici odagnali su obje vojske, a Alma je osobno ubio Amlikija. Nakon ovih sukoba krstilo se 1000 ljudi. Međutim, zavisti sukobi prodrli su u crkvu. Alma je odlučio napustiti svoju poziciju suca kako bi se mogao fokusirati na vođenje crkve. Za novog vrhovnog suca izabran je Nefiha.